Ćao ljudi, šta ima? Evo vas opet u Gambogi Gamingu. Šta ću vam tako da vam lepo pokazati? Pokazat ću vam kako da ubacite u GTA San Andreas menjanje likova iz GTA 5. Šta podrazumevam pod menjanjem likova? Podrazumevam da kliknete peticu i da vam iskoči u donjem uglu, ovako u ovom uglu, kad igrate GTA San Andreas, Trevonovo lice, Franklinovo i Michaelovo, i vi samo da izaberete koji ćete da budete i menjate kad god poželite. Pa da počnemo, link ćete imati u deskripciji, zato će vam trebati img editor 1.5, imalo je link u prethodnim klipovima, pa da počnemo. Evo, vi kad ste skinuli dobijete ovako nešto. Ovo GTA 3 MG može da vam bude u Models, nemojte da se uplašite ako vam ne bude izašlo ovdje, znači bit će u Models najvjerovatnije. Sad, odete ovdje desni, ovo i copy, i gdje ste instalirali GTA San Andreas, evo ja sam već obeležio, evo ga, desni klik paste, yes, i evo prebacilo. Sad, kako da ubacite ovo GTA 3 MG, vidite šta piše, Sweet Cezar. To vam je vrlo jednostavno, izgasite ovo, zato će vam trebati samo img editor, uđete u njega, odete open, sad, morate nađete gdje ste instalirali GTA San Andreas, evo ja sam ovdje, odete u Models, GTA 3, sačekate da se učita, onda odete import, sad nađete gdje vam je ovaj mod menjen na desktopu, kao što vidite, odemo desktop, evo ga, i ovo gdje piše GTA 3, sve to odemo ovako i open i save, i vi možete sada menjati likove, i eto, i to bi bilo to u današnjoj epizodi. Do sljedećeg viđenja, doviđenja.